umwana w'umukobwa usengera mu ikanisa ry'umugabo umwe mbere ataraje i Rwanda akiba hano muri Kenya yarabombotse amari kubomboka famiye igira akantu gasa no kutumvikana baramugate kuri imfubyi nta muryango ufite wumva ko kantu nta muryango ufite ngwino mbere umwana nzagushingira nko mubyeyi wishe nyina ugihari wishe ise wabo ugihari wishe ba sekuru wishe ba nyirarume umuntu wa muhungu afashe ifaranga wa mushumba aramubwira ati izo faranga tuzitanga ifamiye zigumane numara kuzigumana urankonjorera aho tugabane inde umushumba ufite kanisa rifite abayoboke 100 rirenga kandi rikora live nziza irigira n'amakorari meza cyane abari Rwanda bazi iyo nkuru ubukwe buzoba le 1er Novembre. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza webuke ndetse nabugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngamahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose irimo nziza. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mutugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuye mu bifabagane byabo, turamukije umuntu wese wumva runo rurimi tuvuga akarusho, turamukije ko subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi cyane wahisemo neza kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari cyangwa se reno kanisa rivuga ubutumwa bwera bwo muri imitima. Wageze neza cyane Imana igweze umugisha. Turamukije abantu bari ruguru iwacu ku matongo y'abasekuruza mu bibanza byabo, abantu bariyo turabasuje kandi turabiyegereje cyane. Imana ikomeze barinde, Imana ikomeze bishimire. Turamukije umuryango wa M23 cyangwa se AFC twirwaneho aho muri hose, Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi, abanyamerika, abantu bose bagira umutima wa kimuntu, abagira umutima wo gufasha, umutima w'urukundo. Nukuri Imana ibahumugisha kandi Imana ikomeze ibarinde, muzuzukuruze muri gibyiza by'abuzukuru banyu. Uyu munsi dufite ibyishimo byo kuganira namwe kubera ko tugenda tubona urukundo mutwereka uko bwije nuko bukeye, muri inshuti nziza, muri umuryango mwiza, muri abantu beza cyane. Nukuri Imana izugume barinde umuntu wese wakoze subscribe kuri Ineza Live TV ndetse n'uwawe bitekereza kuyikora ariko umutima ukamurwanya ngo bikore bireke. Sinzi icuhaya urwana n'umutima nenka kwa kundi muzamuja gutanga muri fundraising bakavuga ngo duhere mu ba 5 ukamurwana n'umutima umubiri ukakurya, umutima ukakurwanya ngo reka babanze bamanuke, aba 4 ukarwanya, aba 3 ukarwanya, wagera kuri $5 ukazamuye kunkumura gutya n'ikoti ngwire ngo turata. Reka kurwana n'umubiri, reka kurwana n'umutima. Tanga uko umutima wawe ugutegeka. Umujanama wawe mukuru n'umutima. Ubahiriza ibyo umutima wawe ukubwira. Utange n'ukuri kandi gutanga burya soko umuntu aba afite byinshi. Gutanga n'umutima. Naho ibindi byose ayi wowe. Wa murongo wacu ndi twawugiye kure twagarutse kandi murabona ko mutamumenye uko tumeze. Timuzi ngo turishimye, timuzi ngo turababaye. Gahunda yacu ni ukubacanga ntumenye situation turimo kubera ko naje gusanga nta mukire wabuze inshuti. Umukene ufite inshuti iyo ni inshuti y'ukuri muzona jana mu ijuru. Ariko abakire hari aza gushaka ubushuti arya ibyo ufite, umusangira imigisha ufite, agira utwa konkaho nyine. Uwo si inshuti. Uwo ngo ni wa wundi nyine babandi ba profe nyine bo mu nyungu, babandi baza hahiye. Naho wa muntu mubana uri muri shitingi mugakundana, ukagera mu ihema mugakundana, ihema gahari ahantu heza hibonaniro by'abantu n'Imana. Yesu atarakuraho wa mwenda wera ngo buri wese yigerereka, apana gutuma icifuzo cyawe kagihaye neza kikujana ku Mana. Oya, Yesu yarabirangije yahuze rwari urubibi yarukuyeho, buri wese azayigererayo. Nukuvuga ngo wa wundi mugerana mwibati mukajana mwigorofa hehe, iyo niyo nshuti. Ninde saba kubesha ko abakire batagira inshuti? Reka da,
uzi ko hari n'igihe uje gusuhuza umukire ukamujana amaboko yombi wamwubashe ufite wumva nyine uri fieri ngo tuje kumusuhuza ngo tuje kumusuhuza yakoze iki se yagukoreye iki? hari aga story kamwe nigeze kubona k'umugabo w'umukire ngo yabwiye umwana wiwe ati mwana wanje bari abantu mugendana ntabwo bagukunda, bari abantu bakunda ibyo ufite, bakunda uwo uriwe, bakunda nyine ya kofi yawe. Wewe kugira ngo umenye inshuti va muri uyu mujyi urimo ugende mu wundi mujyi ujana ipataro imwe n'isi iminsi imwe n'ikirato kimwe uzumesa nimugoroba utasha uzoza ubimesa uzanika hanze byume mu gitondo usubira uzambara ubigiranemo amayingaye uhaye urya indyo imwe numara umuntu uzakubwira ngo aragukunda uri muri iyo situation mbi sirtu no nk'umukobwa uwo niwe uzaba uri umugore wawe, uwo niwe future wife material wife, uwo niwe mugore mwiza, uwo niwe mugore wubaka, uwo niwe mugabo muzoza musangira kabisi n'agahiye. Wa mugabo agira gutya aja gutereta umwana w'umukobwa ufite nyine ubushobozi nawe ngo buri aho ngaho ni nkuru twabwiwe twasomye ninka ya migani yazandabaga za ngunda za bindi. Atereta umwana w'umukobwa umwe aramubwira ngo banza wirebe naje ndebe tiduhubi uri kuri fro ya mbere nje ndi kuya 8 wabaye gute wayobse. Arazunguruka inga rya mbere rya kabiri muri ya hose rya gatatu abona umukobwa aramubwira ngo nkunda ukuntu uri hambo, ukuntu uca bugufi, ukuntu uri umuntu utuje, nico nagukunde kandi nabonye ubwira ngo umutima mwiza, umumiliyoneri, umukire. Nuko baratangiye barakundanye babanye mu buzima bubi. Wa mugabo aramubwira ati nabonye akazi mu mujyi tuzajeyo, baja muri za company ziwe, aramubwira ngo hano ko barampa akazi nawe ngwino nguhesha akazi. Ayo ni amakuru nyine azagenda agaragaza inshuti nyanshuti, wa muntu wagukunze ntacu ufite, ntaca guciye, ntaca gukeneyeho, iyo niyo nshuti. Ariko ibyo ngibyo sibyo byatuzanye twarako tubiyegereza kugira ngo muze kwegera kwa kundi ijambo ry'Imana riza rija gutangira bagavuga ngo reka twumve bayumbe babanze ngo bashusha amateraniro nyine ngo baze mukungaga nanje ga ubone mukunga narindimo ngiye kubabwira amakuru cyangwa se ikintu kinyicaje hano ukumuhamubona twende sura ya kazi sasa tuve muri kwa gusekaga tuje mu kazi. Narababwiye ngo nzoza mbaheza ibyo nkeneye, sinzoza mbaheza ibyo mukeneye. Ubikenaza bireba utabikeneye abireke, kubera ko naje gusanga abantu batanyurwa. Abantu nta muntu oza mugane wa yandirimbo kandi ikintu kitazigera kibaho nta muntu uzompa umurongo nkoreraho twumvikane neza. Tuzoza umpeza sije y'ibyo mvuga. Nimba nije batoye iringa kubwiriza ndishakira sije nimba nije batoye guhagarikira ndishakira sije. Nimba nije batoye gutanga speech kubiriho bigenda neza cyangwa bigenda nabi turi buntore namara ngo nantegurire nuko twagarutse tugiye Rwanda muri plus 250. Amakuru ahari atari meza, atanagaragara neza, atanasoundinga neza. Umwana w'umukobwa usengera mu ikanisa ry'umugabo umwe mbere ataraje Rwanda kiba hano muri Kenya yarabombotse. Amari kubomboka famiye igira kantu gasa no kutumvikana baramugarura. Ni ibintu bisanzwe. Ariko kugarura umuntu wabombotse wagiye kuneza ntagahato nje nza mbigaye. Eida ashaka kuba yarahakunze ariko we hantu mujanye akazamugwa nabi cyangwa se ukazasanga biragoranye. Yabaga muri Kenya umwana w'umukobwa witwa izina tutavuga, yabaga hangaha arabomboka, bene wabo na banyirarume babijamo baramugarura. Bamare kumugarura umwana arabungaje Rwanda. Amare gushika Rwanda kimwe n'umukristo wese cyangwa se uwabatijwe wese uzugiraho ubarizwa ikanisa ukirubura mu ikanisa. Yirubura mu ikanisa ry'umugabo umwe, amare kwiruburamo abo mukristo waho ngaho. Hakaba hari n'undi muhungu uri muri processus utegereje visa usengera muri rya kanisa aja hanze.
amare kuja hanze abenguka wa mwana w'umukobwa ku isura ni mwiza mu bigaragara naho ga umutima ntawuzumenya aramubenguka amare kumubenguka barakundana bamare gukundana umwana bibwira famiye abwira n'umuhungu ati yewe ndi imfubyi nta data mfite mama na ba data wacu erega kuba ufite mama wawe so kuvuga ngo uri imfubyi ufite aho uvuka ufite ba nyokoro mufite ba so wanyu ufite ba sogokuru kuri umuntu ni munini umuntu ni mugari nuko barangije ibyo ngibyo bimaze kuba wa mu diaspora aja mu bintu bijanye no gufata irembo babishomekamwo pasiteri ngo abijemo amare kubijamo aganiriza umukobwa n'umuhungu abwira umukobwa ati sasa kubera ko wowe uri hano mu kanisa n'umuhungu yagendeye hano muri kanisa nzabashingira nk'abana banje ibyo ni byiza rwose nta kibazo n'umugisha kubona ugushingira utari umwesikoro nk'uyu mugabo tuba tuvuga nuko arangije ibyo ngibyo baje kubaza wa mu diaspora tumiyo baje kubaza bamare kuja kubaza babaha karibu nta kibazo barabemerera bagera igihe cyo kuza gufata irembo zanka bazana cya $1,000 cy'idolari baraza baganiriza wabo umukobwa bamare kubaganiriza ibintu bija mu buryo barabwira ngo tuje kuri banke tubaheze zo faranga baragenda kuri banke basanga ngo uwo munsi sinza akabazo tekinike kari kabaye tibyakunda barabwira ati sawa reka twebwe dutahe tuzaze ejo tubikore tuyaboherereze hehe ku isimu cyangwa se tuguhamagare uze tuguhereze envelope yawe dore ko nyine basiga bayita ngo ninka y'inzungu ibyo ngibyo burakeye bimare guca wa muntu w'umukozi w'Imana bineyemo cyangwa se abyitambitsemo abwira umukobwa ati se kuri imfubyi nta muryango ufite wumva ko kantu nta muryango ufite ngwino mbere umwana nzagushingira nko mubyeyi wishe nyina ugihari wishe ise wabo ugihari wishe ba sekuru wishe ba nyirarume umuntu avuka ahantu henshi cyane nza mbona ko kubukwa umugabo akama yitokeza ngo uyu mwana ngo wakoze ubukwe ngo ndi nyirarume wase ko rumvuca kintu cyangwa ngo nyina ngo ndi nyirakuru ibintu nk'ibyo nyine ikinyamurenge abanyamurenge baravukana amasano bagirana nyine nti wowe yahabwa utarikwe nti wopfa kuyamenya bisa n'ibigorana bikamenya nyine ba nyirayo birangije ibyo ngibyo birabaye wa muhungu afashe ifaranga wa mushumba aramubwira ati izo faranga tuzitanga ifamiye zigumana numara kuzigumana urankonjorera aho tugabane inde umushumba ufite kanisa rifite abayoboke 100 rirenga kandi rikora live nziza irigira n'amakorari meza cyane abari Rwanda bazi iyo nkuru ubukwe buzoba le premier Novembre cyangwa se tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 nini posho iminsi 2 wa mugabo ashutse wa mwana w'umukobwa aho wa mukobwa nawe abera igipfu ntabwo umushumba wawe yo kugira imfubyi ngo akubera umubyeyi tibishoboka bafashe za faranga z'irembo nizo gukwa bahayemo umukobwa igice n'umushumba twaye ikindi gice izo faranga barazinyereza birangije izo ngibyo basohora save famiye giratangiye ni gute musohora save mutaradoye za faranga wabo umuhungu atwara zibahaye kera buce bakubiseho invitation barayanditse invitation muri kuyandika wabo umukobwa ati ibintu bishoboka ko muradusugura ntabwo turi inzu ngufi ntabwo turi insina ngufi buri wese azakicara undi turi agasonga bugari buri muntu azakicaraho ibingibi nagasuzuguro nakamenyero biranakabije binateye nipfunwe n'isoni ko murasohora save tutarakiranuka gute mu banyamurenge tugira umuco wo kuvuga ngo imiryango yombi yakiranutse yego mufite ideni oya mumeranye neza yego ibyo ngibyo birabaye umwukaga mu baratangiye ibi n'indu biri inyuma byagenze gute nyiri kanisa mushumba sina pasiteri afite nk'indi titire baye hejuru ariko abari hari barabizi muramuzi ni umuntu nyine wivangavanga mu bintu nk'ibyo yahanuye Imana yamubwiye abahanuzi b'ibinyoma bibiri zivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto niho tuzabamenyera ibyo ngibyo famiye irateranye y'umukobwa babajije umukobwa byagenze gute bimeze bite dusobanurire umukobwa avuze azite avuze ukuntu byagenze
ko ari agakino iwe na nyiri kanisa barimo, umugabo ukomeye ufite kanisa rikomeye, babadiringa kugira ngo ubukwe bugende. Abafamili bamaze ati none se uhisemo kuja kwirubura mu ikanisa wanze umuryango. Umukobwa bari bamushizemo utundi tuntu, nyoko ni mubi, ibiki ibintu nyine nk'ibyo ngibyo. Urumva ko kantu? Kandi izo si insingano z'umushumba. Umushumba ni uwigisha abakristo urukundo, ukigisha abakristo ubumwe, apana kuvanga dosiye y'uwishe n'uwibisindano. Aya madosiye aratandukanye, ni ibyaha ariko aya madosiye aratandukanye. Nuko famiye ati sasa rero turabisakuza, barabisakuza nibwo nimepigiwa simu, dufite amakuru ameze nkuko maze kubabwira. Barambwira ngo uvuga amazina, ndababwira ngo sinyavuga kubera impamvu z'ubukwe bugiye kuba. N'ubundi namwe ikibazo carabananiye, ariko ubukwe bugiye kuba. Ni mwega mufite umwana gito wemera amabwire y'umugabo bahuye bafite amenyo 32 bose, akitwa ko ari imfubyi, afite mama we. Tuvugishije ukuri, kuba ndafite papa uko ndi imfubyi idafite pfa na ruguru, mfite mama, mfite ba data wacu, papa afite barumuna be, afite bakuru be, bohagara mu mwanya nko yagahagazemo. Umuntu si umuntu umwe, umuntu ni mugari. Ahise atari murumuna wa Zahaba, mukuru we agahaba, sekuru agahaba, umuvandimwe wiwe akahaba. Nuko ikibazo cyamakimera gutya. Uyu mukozi w'Imana winjira mu by'imiryango akagera hashuka umukristo we, ndakunzwe, mfite abantu benshi, tuzagushingira, niyo famiye yawe itaza, dore ni nka wa mugabo ejo wundi wahanuye ngo ufite ikibazo, ngo ico kibazo ngo nyuma y'iminsi 3 ngo kiraguhitana n'udatanga miliyoni 3 ufite mu nzu. Baramutambikanye niko numvishije ngo ari mu maboko atarayiwe. Kuba uri mu maboko atarayawe ni igihe ufitwe n'abandi bafite ubushobozi bwo kukugira uko bakeneye. Aho niyo maboko atarayawe. Ibyo ngibyo bimare kuba, umuryango uraterana, ugerageza kugarura ico kibazo. Umukobwa aravuga ngo ndanze, ahubwo nimba ku muryango ndawuvamo, ufite kanisa rizombyara, kudanganyika kwa mbere, kugira kwa kabiri. Papa wawe yego ntahari, ariko mama wawe arahari. Kandi papa wasikinege, afite barumuna be, afite bakuru be, afite base wabo. Umuryango kuri iyo nkora ku muryango wa mwana w'umukobwa we ngo nukubera ushatswe no mu diaspora. Ejo uzorwara, famiye igusure, simbi kwifurije. Ejo uzogira ikibazo, famiye igusure. Nta terambere, nta nsinzi nimwe wogeraho ukumva ko dakeneye famiye. Jewe nabonye umuryango, nabonye akamaro ka famiye. Aho abantu bose baza bakwanga cyangwa bakaguta, ariko famiye ikakugumaho. Uragisha umwana w'umukobwa, nubwo yego nawe biri hanze nyine nta musima amafite, ntashambo bombwira ngo nihakane famiye, ntaryo. Nta kintu wonshukisha ngo nihakane famiye. Gute? Wowe duhuye ryaninje nawe, twamenyanye ryaninje nawe. Famiye, amaraso, damu. Tuzubona ko azavuga ngo arasa n'ingabo yo kwa runaka, babaririza ngo ni ba nyirarume, ngo ni bazarabase, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubukwe buzoba Kigali bw'umu diaspora itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11. Famiye ntizobutaye umukobwa yagize gutya, yarakarabye, ivuga ko itazobutaha. Mwarabasuzuguye, mumare kubasuzugura murema akantu k'urwango, mwangisha umwana ababyeyi. Dufite abashumba ubu nyine muri iyi minsi bafite inyigisho mbi. Hari n'abandi bafite inyigisho nziza z'insanamitima, zomura ibisebe, zigukomeza, zigutera imbaraga. Ariko hari n'abandi nyine bameze gutyo, baje mu bushumba ari ibyashara, n'ubucuruzi. Amaturo azantunga, ibya 10 bizantunga, mfite inshuti nzobaho neza cyane. Mukagera naho mubwira abana ngo ba nyina ni babi, umuryango uvukamo ni mubi. Habe niyo noba mvuka mu muryango umeze gute, uko umeze kose n'umuryango wanje. Sibyo ko umuryango wanje ni mwiza, kuva ku mano kugera ku musatsi. Umuryango wanje ni mwiza, abongera ni beza,
timuzamo abagore abashatswe mubongera ntimubizi ko abongera ari abantu beza, ku masura ni beza, umutima ni mwiza. Ndagira ngo niyo umuriro wagiye iwanyu abagore babongera, umugabo ari mu nzu ubona hari nk'umuco. Allo abantu bashatswe mubongera muri abanyamugisha. Abongera n'abantu perfect, n'abantu beza cyane, timubizi. Wowe uri ku ruhande ntiwobyumva kuko ntubarimo, kandi nawe umuryango wawe wowe watureba ni mwiza. Banza ukunda umuryango wawe, ibindi n'inyongera. Niko Bibiliya ivuga. Tubwizanye ukuri, aho ngaho harimo ubuhe butumwa, aho ngaho harimo uruhe rukundo, aho ngaho hariho izihe nyigisho nziza. Aho umwana ukagiranye n'ikibazo n'umuryango, umushumba wiwe akabunga akavuga ati mwana wanje naje nkubizaye mu itorero, ariko banza ukunda umuryango wawe. Bibiliya ivuga ngo nimba udakunda mwene so, iyo mana utazi nti wowe ikunda, waranze uwo mwonse rimwe, waranze uwo muvukana kuri sokuru amaraso namwe. Nimba urwo rukundo utari ufite, wibesha ngo ukunda Imana, wikwiriye kuvunika ngo kurayitambira ibitambo, ngo kurayishira ibya 10, ngo kurayiha amaturo, ngo kurayiha ngo umwanya wawe ngo umubuzeze, ngo kuriyiriza. Oya, kurahinga uzi kutazeza. Ndakumenyesheje uwo murimo uhaye uhinga ntuzera nimba udakunda mwene so. Uzi ko hari nk'abantu bazamavuga ngo nje ngo sinkunda umuryango wanje, umuryango wanje si abantu beza. Warawuvukiyemo ko baragucisha mu ijisho gusa, nuko gusa utahaye ubitahura, abo uhaye ubwira ko baraguseka. Ubundi umuntu ukunda umuryango wiwe niyo umuryango wawe uri umunyamafu, ari abantu b'amafuti batera imbuto, bafite ibirego byinshi bitari byiza. Uzugerageza ukavuga ngo this is my family, n'umuryango wanje. Nibaba ariko n'umuryango wanje, nibeza n'umuryango wanje, tibakijwe n'umuryango. Yes, ba proud y'umuryango wawe, ukunde. Undi muntu wo hanze wakubuza umuryango wawe wavutsemo, uwo muntu urukunda gufite n'urukundo nyabaki. Ni bya bindi ngo urusha ngo nyina w'umwana imbabazi ngo abashaka kumurya. Ngo ndabizi ngo famille yacu ngo ntikundana. Igenzure urebe nimba atari ufite ikibazo. Ureke kubizeka ku bantu nyine ubu nyine abantu babaye abo kwiteza imbere cyane, bishoboke ko utababaniye bakabona ko n'abatari ngombwa kubanira. Ibyo birashoboka, ariko njewe kunda umuryango wanje ni ukuri kw'Imana. Habe niyo bombaza ngo wabyutse gute, ndabakunda. Niyo mutombaza ndabakunda, ndi proud yanyu, ntewe ishema n'umuryango wanje. Uyu mushumba twamugaye, kandi nayo masengesho uhaye usenga ku Mana, warangishije umwana n'umuryango we kurahinga umurimo utazera. Akamaro k'umushumba mu itorero ni akahese? Ni ukwigisha inyigisho zikura abantu hanze zibazana mu nzu y'Imana, inyigisho z'urukundo, inyigisho z'ubumwe, z'insanamitima, z'ihumure. Ako niko kamaro k'umushumba mu itorero. Si ukuvuga ngo Imana yambwiye ngo umuryango wawe ntushobotse, ngo kandi niba nazamuke ngo uzarwara ngo wikupite hasi rw'igicu. Hari inyigisho tudakeneye, hari amagambo tudakeneye kumva mu matwi yacu ava mu bashumba. Ayo makuru yambabaje amare kumbabaza, ndibaza ngo kurasenga, ese Imana uhawe usenga ni ya Mana tuzigira imbabazi, ya Mana igira neza? Ni inkuru ibabaje idashimishije na gatoya, ariko namwe ku ruhande rwanyu mufite ikibazo. Kuvuga ngo umushumba yavuze ngo irinde ngo famille yawe. Erega amagambo yose ni ngombwa kuyumva, ariko si ngombwa kuyashira mu bikorwa. Njewe amatwi yanje mbarafunguye gutegereza umuntu wese ashaka kumbwira, ariko kamenya ibyo mbika mu mutima nibiva hano bikagurukira hariya. Gutega umuntu amatwi ni ngombwa, ariko si ngombwa gukora ibyo yakubwiye. Nuko ubwo bukwe butarimo umubyeyi atarakuvuga ngo yabuze inzira ibumuzanamo,
k'abantu benshi bakoze amakwe muri corona ndabaramukije yageze avuga ngo inzira ntihari nta bushobozi data afite bwo guca ku ndege wenda cyangwa se kuva muri Kongo biragoye inzira ni ikibazo none ga ufite so wanyu aho ngaho azoguhagararire azobaho ntari ni muri umuna wanje ntanjewe ntawe ni muri umuna wanje azaguhagararire wo ni umuryango kandi iryo niyo fieri tuba dufite kuko umuntu nyine avuka mu muryango afite umuryango ariko uzana badafite imiryango agahinda bagira uzi umuntu uri nyakamwe agahinda afite ariko wowe nuko wahisemo nuko ayo ni makuru yaratuzanye kubabwira ndabizi wowe ashobora kuba atari ngombwa kujya kubwira ariko yo ku ruhande we ni ngombwa kuyumva kuko ejo n'ejo bundi nawe yohura n'ikindi kigaragazo nk'icuye umwana yahuye akagirwa mu matwi ibintu bitari sawa nuko turabakunda cyane mukomeze mugire ibihe byiza mukomeze mwumva amagambo menshi ariko mushishoze ayo mushira mu bikorwa uzutega amatwi umuntu akubwira ibyo ashaka ariko wanzura ibyo uri buheza abandi hari n'igihe umuntu azoguhamagara ngo tubonane akakubwira ibintu biri no sense ibintu bidafite amaso ukamutega amatwi ukanyuzamo ugaseka yego uri kuvuga neza rwose turi kumwe sawa warangiza abari bagutumye ngo se yakubwiye gute ukavuga ngo twaganiriye turi kubitunganya kuko ntacu tubwira abantu ntacu yakubwiye ibisenye ntiyakubwiye ibyubaka mwakoze kubana natwe amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi ibiganiro cyo nakagaruka ciao ciao bye bye